Nizere ko mwaramutse neza, nizere ko mumeze neza aho muri hose muherereye. Iyi ni Newsline Rwanda rero njye ndi Emmanuel cyangwa se unyite Didrik wa Bush. Ubu rero ndazindutse kugira ngo nguhereze update kabisa, update ziba zigezweho hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko rero ubu igihangayikishije isi cyangwa se Afurika muri rusange ari intambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero kuri uyu munsi ngira ngo nkwibutse ko M23 yasohoye irindi tangazo kabisa, irindi tangazo yihanangiriza leta ya Kongo, aho leta ya Kongo yarezwe kwica abaturage i Walikale mu gihe bari barahanye agahenge na M23 ko intambara iraba icecetse. Wazalendo rero ikaba yihuye mu baturage ikica, ubundi tena ikahuka mu ngabo za M23 ikataka ibitero nyuma y'uko M23 yabakuyemo hariya i Walikale kabisa, aho bari bategeye umujyi wa Bukavu bashaka kongera kuwigarurira. Rero ni itangazo M23 yashyize ahagaragara ko irimo kwihanangiriza izi ngabo za leta ya Kongo, aho zirimo zikora ibikorwa bya kinyamaswa, kandi ko burya batari barabyumvikanye, ko bari barumvikanye ko bagiye guhana agahenge. Rero ni nyuma y'uko ku munsi wa kabiri wahoze rero ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange, uyu nawe yatangaje ko bidasubirwaho kabisa, aramanuka mu mujyi wa Goma kabisa agasubira iwabo, akava hariya rero i Johannesburg kabisa muri South Africa, aho yarimo afatira amasomo muri kaminuza kabisa ashaka kongera ubumenyi. Rero wahoze rero ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange yatangaje ko agiye gusubira mu gihugu cye kandi akazaca mu burasirazuba bwacyo kabisa. Icyakora ntiyavuga ko niba azaca i Goma cyangwa se niba azagenda mu ndege ikamusiga i Lubumbashi, ntabwo yigeze abivuga. Rero ibi rero yabitangaje kuri uyu wa kabiri tariki 7 Mata 2025, nyuma yo kuganira na Jeune Afrique, akemeza ko gutaha kwe ari mu mpamvu zo kugira ngo afashe mu gushakira umuti intambara zimaze imyaka muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila rero Kabange yayoboye imyaka igera kuri 18 yose kabisa, kuko yatowe nka perezida muri 2026, cyangwa 2006, yongera gutorwa muri 2011 muri manda ye ya kabiri. Muri 2018 rero nibwo yavuye ku butegetsi agira senateri uhoraho, rero niko bamugize. Joseph Kabila ni perezida wa kabiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wategetse imyaka myinshi. Bivuga ko rero muri 2013 ariho Joseph Kabila wabashije gutuma ingabo za M23 ziva mu mujyi wa Goma zari zafashe hadaciye kabiri. Rero gusa ngo ibyo bari basezeranyije bose muri icyo gihe, ari nayo mpamvu rero zongeye kugaruka, kuko bitubashywe na perezida uriho rero Antoine Tshisekedi. Rero mu kugaruka kwe Joseph Kabila ntabwo yigeze avuga niba ataza n'indege ikamusiga i Lubumbashi cyangwa se cyangwa hariya aho bita Kowezi, cyangwa niba izamusiga mu mujyi wa Goma uyobowe na M23. Rero ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bushinja Joseph Kabila Kabange gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo M23 n'indi bivugwa ko
yashinze. Ni ubutegetsi rero butavugwa rumwe butavuga rumwe na perezida waciye igihe Joseph Kabila Kabange. Rero uyu we murabizi ko yumvikanaga n'imitwe ubundi akabakorera ibyo bashatse, nuko rero umutekano ugataha. Uyu rero ari perezida ukunda abaturage cyane, aho Felix Tshisekedi we rero arimo ashinjwa kudakunda umuturage ndetse agafatanya n'imitwe yitwaje intwaro, kandi murabizi ko bagenda barega Kabila gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro, ariko biragaragara ko Felix Tshisekedi we yakuyeho rero ashyiraho ahubwo imitwe ayigira ingabo zimukorera. Rero ngende Emmanuel, nk'ibisanzwe rero kora subscribe ubundi ukurikire byose uzajya ubona biri update bikugezaho. Ciao ciao.